Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Ay! Di ka pala na umad di tagitaram si Kabadaong. Sang-sangpit mo pala, nga magpungpungtod ka. Idi pala agsa pa dayta. Aging ga ita amalum asumang putak. Dayta latan gitaram tig igamam. Kita niya kuma. Apay, mangan ka no dayta latan ter aramidam, ha? Ay na, agsermon ka man ako na kan. Kalpud no mag. Rumwara man pala, makareng-reng ka. Gamit lang. Siyak na ito'y kuwaraw. Ha? Pastrakin na kuma. Anya ti bagayaw, tatabadaw. Umaya man makicharge ito'y balay mo. Ha? Ikat mo na. Umunag ka. Agyaman na kuwaraw ka. Kan dumawatak man iti panglud ka. Anya? Sige na kuwaraw. Awan pulos kwartak ita. Sanga pulo lang, mate. Sige. Anda sa nga pulo apisos ko di talamisahan, tatabadaw. Alahin yawn. Kan makituro ka mo't thinking ka. Ha? Bigata ka nga gawin, di dya balay may. I-charge ko pa, dahil ito cellphone ka. Yay. Agawid kan Kabadaw. Itay pa'y bigat asap-sapulan na ka ni Marituyang. Sa anak pa nga gawin, Mare. Agpisbukak mampay. Anya? Ay, awan ti pagbambanagam no day talaang agpisil-pisil di tati ammaw. Agpinpindot iti cellphone ko na mo't Di mo kit di mapantulungan ni Marituyang agtrabaho ijibang kagyaw. Ay na, kabailan na dayjay. Masil-masilan. Anya? Imbag ka pa'y pare, tada ka dito nga agdudon. Anya? Na, tada ka dito anak kasi kawil nga agpis-Facebook only. Apay, papanamaya, paray. Ay nakgumatang iti abuno iji ilay. Taday, rugyan man, ti agmula iti bukbukol. Aya. Ne. Naglaing mo tanda ito nga asap. Ay, pare, kahit mo no tangdanan ka. Ay, masaduta mo, paray. Ay gusto nga minanda ta cellphone. Isupayan ti kasarsaritam no maminsan. Ay, naimbag man. Taamo ni Kwarog tag traktor. Ay, simpre mo't aban. Ay, nasaya at mata. Tapno adda katulungan ta. May salangan nga aldaw ni Kwarog. Mabalinton ti agmula. Anya ngay ti imula tayo dito. Ay masapol akumpleto patatas, kamuti, ken uray aba. Kasta? Ken basta natnateng, uray sayuti, ken karabasa. Anya nga tano sublaten tamot ti traktor ni Kapitan. Anya? Masapul nga isagana tamot ti pagmulaan ta ijay bangkag badaw. Ay, si kalay nga. No kayat mo. Anya? Di mo kayat ti agtrabahaw? Anya ti kayat mo? Mandaran na nga agtrabahaw. Kasta ka day? No di mo kayat ti agtrabahaw, wano agmula. O di sigay! Kita dapay magkananta. Kung namla no mabisbisinan ka na. Alawan, si kati makamaw, badaw! Anipod pa'y iday si kantipi manaw. Binirbirok ko tipit sa ti inalda. Mabasak pa, pare! Pare! Apay, papanam ka ni paray. Bigbigat. Kas iti sigad. Ay, inakman agsibog iti mulamay. Ay, di ka lang mamoy paray. Sumanubli ka nga agsipsibog a binigat. Wala. Tadakal ti pamatay nga agtubo ken agbunga dan tao. Aya. No, awan ti pamatik nga agtubo ken agbunga da iti adaw. Di baybay ako man. Aya. Ala, ituloy mo ti agkan-kanta dito'y paraangan yun. Nay, marikwanhag. Nagmayat mo ti kukuteng kengan ni paaribadong iti gitara. Ay talaga mo takasta, Maribanang. No saan nga umay ditoy nga ag-Facebook. Agit-gitarang agmalmalang. Uray no saan nga iti oras ti rabi maray. At dala tamot maminsan ay anos laeng Wen
Awan kas iti agiin nanos ti agkakaaruba. Gusto ka, tinasken. Saan akan kanayon ang makadisturbaw? Umayak man makilinong dito'y sangot iti Rosinam kagawad kwa nang. Ay katuan ako araw, tanay. Agtudon sa manaw. Unya raw, sapay nalipatak ti payong kaw. Panagtutudo man itan. Uwan nga raw, naimbag ta nakapit da kapitan iti mula daan at natang. Ay wala, natumpungan da pa'y tinangina aprisaw. Kasta ka day. Ay swerte ida nga rod, ano kasta? Wal na nakwa nang. Anya nga iti sumarunumanan nga imula da. Palabsin da kanupay ti bagyaw, sakbay ngagmula da manain. Ay sa bagay, umayan ti panawon ti panagtutudaw. Ay ada ka no umay anapik sa apagyaw. Anya? Nasken nga isaga na mo dagiti masapsapol dito'y balay banag. Ay, adamot kit di ornong ta kwarta Isupay lat igatang ta iti abastuta iti makabulan. Una, manggulpi ka iti bagas, dilata, wano dagiti masapol, no panawon ti bagyo. Di kagdanag, inteng. Awagak ni Kwarog, ta iso ti kaduwak agumatang. Ay nabadong, umaysan tinapig sa bagyaw. Lumapas lang dayta. Itong bigat, hawanay. Naa, anya nga iti amutay ang di kanto mga min agdengeg iti damdamag iti radyaw. Anya, Dahil agkan kantakin ag gitara ti ammong nga ramidon. kitsi ka ngay, Mike. Anya ngay matararamidan. Katsika tasika ti ulo ti pamilya, sika ti lalakay. Anya. Kasano da ito yan? Saan madlangan na sumardang ti tudo na? Ay, sapay na ibusin ti bagasta. Awan mutten ti kwartak. Ay na, imbagam ko maadagos tamakitang danak bi ay. Asino kumamot nga iti pakitang danam? Kanay agbagbagyaw. Ay, wala niya. Anya kita ramidan tatuyan. Ay katagkulong talatan aging ga sumardeng ti bagyo na. Ay, salbag ka. Awanlat ko namut ama pangkaagbirok iti bagas tamay. Sika ti mapanagbirok no kayat mau. Jak kayat ti rumwar. Anya! Pangaasim man maray. Pautangan nakman iti bagas. Anya? Awanan ti may saang mikinituyang ka. Ay, sige na maray. Aya. Kwa, mala. Mabiit laang nga raw, ta ikan ka, kabadaw. Hina, agyaman nakmari Kung nayunang mutay ni Timasidan o adda. Adda ba, di talikodan ti balay. Mabiit laang, ta inak mangala. Sige maray, agyaman Ay na, inteng. Saan mo tinasumardag ti bagyo na? Jesus, sigurado nga agbayag ti bagyo na. Tada pa'y sumarsaruno ka na. Ay sapay nagpigsa ti angin na. Uray la maitayab ti bubong ti balay. Jesus, ay, inak man kit di alaan ti patrol kar ti barangay. Ta agrikurida kamay. Ang mga no ada dagiti narga ay apasit ti kalsada. Wano, anya man dita. It masapol, maireport adagos. Sige, agan-anad kayo inteng. Naibusin ti bagas nga inutang mo kin ni Marikuan ang badaw. Anya, nukasta awanay ti mailutaw. Kaawanin nagrawot ka mga may. Uray awan sidaan, adulat tati ka nam. Saan nabali tamakitang danak tumanay. Intod sumardang ti tudo na. Kahit kaanon tupay asumardang tituto na. Mapayag samo dito atudaw. Ay, just kiki, di mo dito abagyaw. Di mo la sumardangay. Maturog tangarudang. Lumangan ka pa'y laang amangan. Ay, sana mabali na. Manganta! Ay, agyaman na. Nakasublita mo't langin dito'y barangay hawlang kang. Bumabata na. Ay na, napirdi nga intaraminti dagiti mula ka sa bangkay. Ay, napigsa ti bagyo na. Di na dahil da ron amin. Awan la ka din ti maitulong yung kanyak maitanggay. Ay, urayam lang ano at dapay relief goods. Ay, talaang. Awan la ka din ti kasmait ama itid da kanyak. Kanya akas.
Mumut namin in report dagiti nadadahal ang bulam. Tapno ada pagibasaran da amang tad itikas. Ay kasjay. Iton maminsan, no agmula ka. Okay? I-report mo adagos no madadaal dagiti mulam. Tapno tulungan da ka. Nabasakad ka ba, Dog? Napadamaya katag bagbagyaw. Napanak man dita balay ni Kwarog, Maray. Kat, Tirigat na. Awan mo ni Kwarog dita balay na. kasta aya, ang mga nurimwar. Hadda ko mamapan ko ibagaking kuha na. Anya nga minaya ti ibagam kankwana. Ay, kuha, Maray. Ay, saan na masapul pa nga ibagak? Naa. May bagta nagsubli ka dito balay mo, Kwarog. Nay, abay. Nabayag ka kadian ang ururay kanya. Saan mo't kit eh? Anya nga minti bagamaya. Ay, kuha, umayak ko maumutang iti bagas mo no adda. Ay, awan bagas ka o tataba daw. Basit lang tinabatay. Uray 5 kilo laang. Ay, awan 5 kilo ang nabatay tataba daw. Angam at datalugas o tapisos ko ditawi. Dahito'y langan ti pautang ko kada kayaw. Ay na, hagyaman ako arog ah. Kasano day tuyaon ba daw? Naibusan kita lugasot nga inutang mau. Kumanulang mo ti magatag ti talugasot ngay. Di mo mangamin amo ti agi budget iti kwartam. Ay, parikot ko no sa di naman ang dipapan ko pagutangan. Ay, hindi kapitan. Saan mo pa'y idaan na utangan? Mabainak. Ala, iturturod ko, timapan ko ni Parinteng. Wan, tabarang sumardengan ti bagyo na. Kat agbirok ta iti pakitangdanan ta. Ay kamaudyanan na. Si Mardengan ti Bagyo. Ay na, ado kadagiti kalugaran tayo tinadadaulan. Ay, puno na ita. Iso ang mapanak ita iti barangay hall. Anya, Inakitaan dagiti relief goods ang maiwaras. ala, sige nga Rod, inteng. Adda ka din ni Parinteng, Maray. Sibsibet na pari badong, napan ije barangay hall. Ha? Oh, apay ka day? Ay, kwa Maray. Umayak ko maumutang iti bagasyaw. Anya, Awan nga minan ti may saang mikinituyang ko, Maray. ay kasta ka day. Tinasayaat, agsubli ka laangan dito inton malam. Ay, uwan man, Maray. Huston to no sumangpet ni inteng. Nagyamanak, Maray. Oh, ato'y ti may sakaban abagas paray. Ay na, nagyamanak, pare ah. Nagsaya at ka akong parek, pare. Ato'y ti parakan ka relief. Oh, di kagda naglibre data paray. Nagyaman naman ng pare. Naimbag lang ang tadda ka. Ay, wala. Sino pa nga tagtitinulong no saan ada tayo paray. Di kagda nagparay. Ikarigatak ti makitangdan. Tapno mapayadak ti may sakaban na bagasyaw. Saanin? Itid mi alibre data paray. Ha? Ay na, nagsaya at kayo laki din kada kami pare. Ay awan anyaman na. Ang timakunak. Inton maminsan. Awan kas tayo mo tayo nga agsagana no panawon ti panagbabagyo. Uwan pare, tanda anak na ita ngayong bagam. Awan, ngimsan ngamin a Facebook ti arabidan. Kanday tagit, gitara dita. Isumot ti ipang pangro na maon. Imbis nga agtrabaho ka para iti pagbiyagan niyo. Ay, uwan pare, hagyamanak iti pang magbagam. Ay na, tatabadong. Saan adakas ti agpalpaliwa? Ngamnas kan nga agtrabaho kayo mat para iti masakbayan nyo. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon. Furchi Puklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jopper Anas Basi. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. TMPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.